Red Blue JD. Buri masegonda arindwi ku isi umuntu umwe yicwa n'indwara zifitanye isano n'itabi, ariko kandi buri masegonda arindwi inganda zikora itabi zinjiza amayero agera kuri miliyoni 14. Ni icyashara gikomeye ariko kibangamiye amagara yawe n'ayanjye. Kugeza ubu nta nkuru irimo kuvuga ko itabi ryica urinywa n'uri murebera iruhande, kuko ngo ryica buhoro buhoro. Hari n'abatera urwenya ngo ubundi se hari ushaka gupfa vuba vuba. Wari uzi ko abayobozi mu nzego z'ubuzima hirya no hino ku isi bagerageje gukaza ubukangurambaga bwo guhagarika ibikorwa byo kwamamaza by'inganda zikora itabi batatinze mu kazi? Ni ubucuruzi bwunguka ku buryo ababukora baba biteguye guhitana uwo ari we wese wabitambika. Wari uzi ko abadepite abatwitorera inganda zikora itabi zishobora kubageraho zikabaha icyo bitaga bitugukwaha akantu, ubundi imishinga y'amategeko batanga ikaba y'amategeko arengera inyungu za bamwenyemari, ubundi bakibagirwa inshingano zo kurengera no kuvuganira umuturage bahagarariye mu nteko ishinga amategeko. Ngo wahe ikaze mu kiganiro Umuntu n'Isi cya none. Ibyo mvuga nabikuye muri raporo z'ibihe bitandukanye z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ndetse no muri documentaire ya France D yitwa Industrie du tabac, la grande manipulation, yitwa Jeune Women. Mu mwaka wa 2012 inganda zitunganya itabi zinjije miliyari 39 z'amayero. Inyungu itaragezweho na kompanyi icuruza ibiribwa byihuse ya McDonald's, kompanyi icuruza ibijyanye n'ikoranabuhanga Microsoft, cyangwa kompanyi ya Coca-Cola. Inganda zikora itabi intsinzi zikura ahantu henshi kandi abenshi batamenya, kugira ngo imiti y'itabi ntibure no muri boutique du quartier. Inyandiko zizewe za OMS zigaragaza ko inganda zikora itabi zikoresha n'abakinnyi ba filime bakanywa itabi nkana batarishaka, ahubwo bari kwamamaza kubera ko inzira zisanzwe zo kwamamaza amategeko y'ubuzima aba yarazinyonze. Urugero, Sylvester Stallone abenshi bamuzi nka Rambo. Uruganda rwa Brown & Williams rwamuhaye amadolari y'Amerika 500 ukunda agaragara atumura agatabi muri filime ya Rockfall. Aya masezerano agaragara mu ibaruwa bwana Stallone yashyizeho umukono ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane mu 1983. Izi nganda zizi gucuruza cyane kandi zikamenya ubuhinga bwo gutekinika. Tekinike nta yindi ni ukujya mu matwi y'abadepite cyangwa kubajya mu ikofi abo mu bihugu by'ibihangange bitandukanye. Amategeko batora akaba adatonika inganda zikora itabi atazibangamira, akaba kandi atibutsa ingamba zo kubungabunga amagara y'abaturage baba batoye. Madame Florence Bertoletti ni umushakashatsi w'umuryango ukora ubukangurambaga wo kurwanya kunywera itabi mu ruhame. Yavumbuye umuzingo w'igitabo kinini kigaragaza amayeri y'uruganda rwa Philip Morris. Ni uruganda ruyoboye izindi mu gukora no gutunganya itabi n'amareka yarwo ya Marlboro. Non, on disait, ça depuis très longtemps qu'on disait qu'ils voulaient retarder la directive, c'était leur stratégie. Là, c'est écrit noir sur blanc. Retarder. Biranditse neza muri iki gitabo. Batinze inzira ziganisha ku mategeko arengera ubuzima. Nta bundi buhanga bafite, ikintu kimwe bafite ni amafaranga menshi atuma bagira abadepite abakozi babo bakayobya imirimo y'inteko ishinga amategeko ku nyungu z'inganda z'itabi. Igitangaje ni umubare w'abadepite Philip Morris ikorana nabo abagera ku 150 bose. Abadepite 151 bose bo ku mugabane w'Uburayi bagomba kuyobya icyitwa directive, itegeko rigena amananiza ku nganda z'itabi mu bihugu by'umuryango w'Uburayi, byose ku nyungu z'abaturage. Ariko imikorere mibi baduhagararira mu nteko ikagira uruhare rukomeye kuri uyu mubare uteye inkeke. Kugeza ubu abantu basaga miliyoni 6 barapfa ku mwaka. Aba bakora inshuro 20 abantu bishwa n'impanuka ku mihanda. Bamwe muri aba baba bararitangiye bigana babirebera muri publicité zitandukanye, abandi bagatangira ari impanumve, nyamara nyuma bakayimbata. Moi j'ai commencé de fumer parce que njye natangiye kunywa itabi kubera agakungu no mu gisirikari. Mbere ntibyari byemeye kurinywa, ariko haje kuza umufisiye aravuga ati ntanze uruhushya rwo kunywa itabi. Nuko rero abo twabanaga mu gikundi bose bararinywa, sikara njyenyine. Bakajya banserereza bati ubu se wowe uri umugabo cyangwa apu. Birangira nanjye ngize. Mbere gato mu myaka za 70 umuntu yanyweraga itabi ashaka n'igihe ayishakiye. Bigeraho mu Rwanda isigareti riza kuba ikimenyetso kiranga umusore w'umujeve w'umusirimu. Ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'i Burayi, nyuma y'inteko ya Sena y'Amerika iteraniye mu 1975 ivuga ko nikotine, ubumara bw'ubutabire buba mu itabi bushobora kugirira urinywa imbata kandi bukica, havutse amategeko ashyira mu muhezo ushaka gutumura. Hatangira gukorwa ahantu habugenewe ho gufatira ku mutima ukunze
kamwe kaguranwa amata. Nouvelle offensive en France contre les fumeurs, une hausse de 15% du prix des paquets l'année prochaine et une ariko nouvelle bamwe mu badepite bagezweho na Philip Morris n'izindi nganda aya mabwiriza agena imikoreshereze y'itabi itabangamiye amagara yawe n'ayanjye bagira bakayirengagiza. Pas l'industrie du tabac qui tue, c'est la nicotine. L'industriel ne fait que produire quelque ntabwo ari uruganda rukora itabi rwica, ni nikotine. icyo uruganda rukora ni ugukora ikintu kiremwa muntu cyifuza gukoresha. mwifata itabi nk'ikintu cyica ariko ngibona nk'ikintu gitera umunezero. Niba rero rishimisha umuntu njye niyo mpamvu nitambika ingingo zose zirikumira. Moi je suis contre l'interdiction. uruganda rwa Philip Morris kuva mu mwaka wa 2012 rwatanze ingingo z'amategeko zisaga 16 zatowe neza mu nteko nshinga amategeko zo mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. izi ngingo zose zari iziyobya wa murongo directive ugena imikoreshereze y'itabi idakomeza gukwirakwiza ibitekerezo bigira itabi ingenzi. zimwe mu ngingo abadepite b'abambaye ba Philip Morris bahanganye nazo nijyanye n'uburyo bwo gupfunyika itabi mu ikarito yiswe paquet générique. iyo ari ipaki igomba kuba iriho izina ry'uruganda, ifoto zitera ubwoba zigaragaza ingaruka mbi ndetse n'amagambo ya OMS asobanura umuvuduko uzatera urupfu umunywi w'itabi bagenderaho. Marque écrite en petit, de manière standard sur tous les paquets génériques. umwe mu badepite bamaganye kuri iyi paki ni bwana Jean-Pierre Rodi Le message mu Bufaransa. yari umudepite mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu mwaka wa 2009 kugeza 2014. igitangaje ntiyibuka ko yanatanze iyo ngingo. no kubera iki? Je me souviens plus. Mais vous savez, les amendements, on reçoit plein de propositions. Ah mais on a plein de propositions d'amendements qui nous sont faites par tous les groupes. Écoutez, tuba twaratanze ingingo nyinshi kandi tuba twakira ibitekerezo byinshi kuri zo biturutse mu matsinda anyuranye. tuba twaratanze ibihumbi n'ibihumbi by'ingingo rwose. ariko se iriya ngingo ni Philip Morris yayiguhaye? umva njye ni nkawe cyangwa abana banyu nkora kopiye kole. mu gihe ibyo bampaye bitanzemo kubihindura ururimi cyangwa kugira ibyo nkosoraho bifata uko biri. me convient, je le prends tel. kopiye kole cyangwa copy paste mu cyongereza ni uburyo bwo guterura inyandiko muri mudasobwa uzivana hamwe uzishyira ahandi. dore icyo bivuze. inteko nshinga amategeko igiye kwiga ku ngingo ivuga ku mikoreshereze y'itabi. inganda zirikora zandika neza uko itegeko rifuza ryababogamira ryaba rimeze. ubundi umudepite agakurikira ikibabi na karavati imena igituza akicara mu mwanya uriho izina rye akamanika ukuboko yafata ijambo agasoma rya tegeko rya bosi kanaka uko ryakabaye ntajya ahinduyeho akabakoza akazi akabakoza feri. amaherezo paquet générique yateshejwe agaciro kubera abadepite bakorana bya hafi n'inganda zikora itabi. iki ni igitego kimwe cya Philip Morris ku busa bw'ababungabunga ubuzima rusange santé publique. inganda zikora itabi zakajije umurego mu kwamamaza igicuruzwa cyabo mu bundi buryo. hari ugutera inkunga ibitaramo bitandukanye cyane cyane kugira ngo zifate hakiri kare ingimbi n'abangavu. itabi izo nganda ziba zamamaza ni cigarette mentholée, itabi ryoroshye ku batangizi kugira ngo riborohere kuryiga ubundi uko bakura bagende bumva nta sigara nta buzima. nyamara mu mboneza abaganga iri ryitwa ryoroshye mu muhogo niryo rizahaza urimo kugera ku ndiba y'ibihaha. Et ce que cherche l'industrie du tabac, c'est à faire jouer les adolescents, à commencer icyo inganda zishaka ni ugushimisha ingimbi ngo batangire kunywa itabi bumva ridakomeye kandi uko batangira niko bayumbata yaryo kandi bakikurura indwara zizaba zahaza uko bagenda baba bakuru. quand vous serez adulte. amayeri y'inganda zikora itabi kandi hari uguteza rwihishwa imyigaragambyo y'abitwa ababiraliste, abacuruzi n'abihebeye itabi bakigaragambya bamagana imyanzuro y'amategeko ahuriza amwe mu migambi yo kwamamaza itabi. iri turufu ryatahuwe mu mwaka wa 2013 ubwo ababiraliste bo mu Bubiligi bigaragambyaga. inganda nyinshi zirimo na Philip Morris byavumbuwe ko arizo zatangaga ibyapa n'imyenda yikwa mu badepite b'Ababiligi. yari imyenda yanditseho ku burenganzira bwabo buri guhonyorwa umuvuga n'uburenganzira bwabo mu itabi mu ruhame. ibirumvikana ariko yaba abadepite ndetse n'abandi bategetsi baganiriye n'inganda zikora itabi ntibakatura ku mugaragaro ngo bakore ibikorwa bigaragaza umwami bakorera, ahubwo inganda zikoresha abaturage bigaragambije maze abategetsi nabo bagashingira kuri ayo majwi bita abaturage maze bakavuga nk'ababavugira. ku rundi ruhande ariko abategetsi bashinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arengera ubuzima bagerageza kugamburuza inganda zikora itabi birukanwa nabi mu kazi bageretsweho ibyaha bitandukanye kugira ngo bave mu nzira ku buryo bwihuse abarya barye nta cyugazi. bwana John Daly yahoze ari komiseri ushinzwe ubuzima mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu mwaka wa 2009
kugeza mu 2012. Yasobanura uko yirukanwe mu kazi na perezida wa komisiyo y'umuryango Bwana José Emmanuel Barroso. Mu mvugo ye abyita akagambane. Il m'a dit, écoutez, j'ai ce rapport qui dit que vous êtes impliqué dans cette affaire. J'ai essayé de lui dire que c'était faux. Yarambwiye atumva mfite raporo igaragaza ko ari ruswa. Nagerageje kumubwira ko ari ibinyoma, ariko arambwira ati sinitaye ku bisobanuro byawe, ugomba kugenda. Yarambwiye kandi ati hano mu biro byanjye mfite amatangazo abiri nateguye ngomba guheza abanyamakuru. Irya mbere ni rivuga ko weguye ku mirimo yawe ku bushake. Irya kabiri ni rivuga ko nakwirukanye. Nk'umuntu twabanye urahitamo iriya tangazo. Urumva deja yari yamaze kunyirukana. Naramubwiye ndetse nareba iyo raporo, aranga arambwira ngo ni ibanga rikomeye. Ubundi musaba amasaha 28 ngo mvugane na avoka wanjye cyangwa nteguze umuryango wanjye ko nirukanywe. Aransubiza ati ufite iminota 30. Répondu, vous avez 30 minutes. Kwirukanwa nk'uko byakumvikana rwose. Inganda enye, British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco na Philip Morris zikora itabi nyine kuva mu mwaka wa 2004, zigirana amasezerano rwihishwa agendera komisiyo y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi miliyari zisaga 2 z'amadolari y'Amerika. Ayo masezerano harimo n'azageza mu mwaka wa 2029. Birumvikana neza ko wakwitambika uyu muvu w'amafaranga nk'uyu yakurwa manegeka akajyana mu kagari. Uruganda rwa Philip Morris kandi rwakoranye n'abitwa abashakashatsi maze bakora ubushakashatsi bugaragaza ko kuba itabi ryica amamiliyoni buri mwaka ngo ari inyungu ikomeye kuri za leta, kuko ngo bituma imyaka ya pansi yitorerwa kugabanuka, hanyuma hakagira abashomeri babona akazi muri leta. Ikindi kandi ngo kuba umubare munini wivuza indwara zituruka ku itabi n'ubucuruzi mu rwego rw'ubuvuzi butagerwaho na nikotine, nguko uko basobanura uburyo uruhare rwabo mu kukwica ari ingenzi. Ubundi bakuzuza konti zabo, abarimwe n'imiryango yabo bagatakangarira mu bitaro. Ifaranga, indonke, iturufu rishobora gutinda uwo ari we wese mu gihe ari kubisa amaso maze agahindura umuhamagaro n'inshingano. Ntibyoroshye. Igiteye nk'iki ni igihe abategetsi bashakira indonke ku byangiza ubuzima bwacu. Aho kiba ari ikibazo. Uko bigaragara nta rukingo rwadukingira rutari ubunyangamugayo no kugira amakenga muri iyi si tubamo duhorana idahaga imbere yacu. Ni nasoreje ikiganiro Umuntu n'Isi cya none. Naho utaha Nari Jeune Uwimana mbifurije amagara mazima azira ingaruka z'amakosa y'abashinzwe kudukingira. Red Blue JD. Red Blue JD. Segonda 7 ku isi umuntu umwe yicwa n'indwara zifitanye isano n'itabi. Ariko kandi buri masegonda 7 inganda zikora itabi zinjiza amayero agera ku z'amayero. Inyungu itaragezweho na kompanyi icuruza ibiribwa byihuse ya McDonald's, kompanyi icuruza ibijyanye n'ikoranabuhanga Microsoft cyangwa kompanyi ya Coca-Cola. Inganda zikora itabi insinzi zikura ahantu henshi kandi abenshi batamenya, kugira ngo imiti y'itabi ntibure no muri boutique di quartier. Inyandiko zizewe za OMS zigaragaza ko inganda zikora itabi zikoresha n'abakinnyi ba ikaze mu kiganiro Umuntu n'Isi cya none. Ibyo mvuga nabikuye muri raporo z'ibihe bitandukanye z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ndetse no muri documentaire ya France D yitwa Industrie du tabac, la grande manipulation, yitwa Jeune Uwimana. Mu mwaka wa 2012 inganda zitunganya itabi zinjije miliyari 39 kuri miliyoni 14. Ni icyashara gikomeye ariko kibangamiye amagara yawe n'ayanjye. Kugeza ubu nta nguri irimo kuvuga ko itabi ryicurinywa n'uri mwerebe ruhande, kuko ngo ryica buhoro buhoro. Hari n'abatera urwenya ngo ubundi se harushaka gupfa vuba vuba. Waruzi ko abayobozi mu nzego z'ubuzima hirya no hino ku isi bagerageje gukaza ubukangurambaga bwo guhagarika ibikorwa byo kwamamaza by'inganda zikora itabi batatinze mu kazi. Ni ubucuruzi bwunguka ku buryo ababukora baba biteguye guhitana uwo ari we wese wabitambika. Waruzi ko abadepite abatwitorera inganda zikora itabi zishobora kubageraho zikabaha icyo bitaga bitugukwaha akantu, ubundi imishinga y'amategeko batanga ikaba y'amategeko arengera inyungu za bamwenyemari, ubundi bakibagirwa inshingano zo kurengera no kuvuganira umuturage bahagarariye mu nteko ishinga amategeko.